buke aravuga ngo uru rugendo turimo no kuja mu ijuru. Gatoya gusa aririmba ko kantu. Nurwo kuja mw'ijuru umukiza ngiye kuja kandi umunsi kandi Hallelujah! Hallelujah! Tuzayamanira Imana icyubahiro. Hallelujah! Hallelujah! Duhe Imana icyubahiro. Abarwayi bari muri uyu mwonga bakire mu izina rya Yesu. Yego. Abariko barumviye haleluya bakire mu izina rya Yesu. Ababoshwe n'ingoyi za Satani bakire mu izina rya Yesu. Reka tuzamurire Imana yacu icyubahiro. Hallelujah! 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 Allah şeri bayri kereskes. La bayni tredeskiye baskes. Rahmanış kereskes. Ora şeri manikir. La bareskes. Tu la bretereski resi la trereski la maneski la bretereski la skiskera vainito ani mini tura shergaine tere bain faini derski emeni tura shik drereski ba la dereski baine tutti la dereski vaine dotere vaine kikere sere baine emeni sai hele dereski ndagushimiye kuri kumwe natwe Mana. Ndagushimiye kuri hano. Ndagushimiye kuri hano. Ndagushimiye kwawe ukora imirimo. Ndagushimiye kwawe wuzuza icyo wavuze. Nyuma ya Covid ugiye gukora imirimo ikomeye. Nyuma y'ibihe byo kwigishwa, nyuma y'ibihe byo gukugara amatorero, ugiye gukora imirimo n'ibitangaza. Haleluya, haleluya. Mana ndagushimiye. Mana ndagushimiye kuzukomeza isezerano ryawe. Ndagushimiye kuzukomeza isezerano ryawe. Icyubahiro ni icyawe. Urakoze Mwami. Urakoze kwa hantu wagiye kubokera indwara zikomeye. Urakoze kubimugabiza mu ruguruka. Urakoze kubimapfa amatwi bizumva. Haleluya. Yesiri. Haleluya. Mana ndagushimiye. Hari abugiye guhagurutsa. Hari abugiye kugira abavuga ubutumwa bakomeye. Hari abugiye kugira abarurangaranwa. Hari abugiye guhindurira. Hari abugiye guheresi. Yesu Mwami. Hari abanyabwenge bagiye kuva ahantu. Imbaraga z'Imana. Imbaraga zikomeye. Ugiye kuzana abari hirya no hino. Mureke ducecekere imbere y'Imana. Tekereza imbaraga z'Imana. Tekereza imbaraga z'Imana. Tekereza icyo Imana yakugize cyo. Ola sherga bayri tur.
Hallelujah. Ya turagukeneye Yesu we, mwuka wera we turagukeneye, mwuka wera ngwino uganiriza itorero, mwuka wera ngwino uri hano kugira ngo tugenze ugushaka, uri hano uri mu bugingo bwacu kugira ngo ugire icyo ukora. Yesu mwami urakoze data, cyubahiro ni cyawe, cyubahiro ni cyawe, cyubahiro ni cyawe, cyubahiro ni cyawe, cyubahiro ni cyawe. Turagutegereje muri uyu mugoroba, bimenyekane ko ari wowe Mana, bimenyekane ko ari wowe Mana, bimenyekane ko ari wowe Mana. Urakoze mwami w'amahoro, urakoze data, tugukomeye amashyi tuvuga imbaraga zawe. Hallelujah. 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 Tuzamurira icyubahiro cy'Imana. Hallelujah. Mutima wanje uranezerewe cyane kubana namwe, n'iby'agaciro kanini. Ndumva umutima wanje wari utegereje kubabona, wari utegereje kubamenya. Imana ishimwe iduhaye kumenyana. Amen. Imana ishimwe. Hari kamera iri imbere yacu, ariko hari kamera y'ijuru nayo ihaye ituma tumenyana. Yesu ashimwe. Imana ibaha umugisha cyane. Kuko babivuze, nitwa ndi umushumba, umupasiteri, nkorera Kampala. Ndi umumama, cyane ni umuvugabutumwa. Haleluya. Ndi umuvugabutumwa Yesu yagiriye neza. Imana yarampamagaye kuva mu 2000, nibwo Imana yampamagaye, nibwo numvise ijwi ry'umuhamagaro, nibwo numvise Imana impeza icyerekezo, irambwira ngo icyerekezo cyawe niki. Hari igihe Imana iduhamagara ntitumenye icyerekezo, ariko Imana irambwira ngo haguruka uzagenda hirya no hino unyamamaza. Imana ishimwe yampaye kuyumvira, Imana ishimwe yaduhamagaye kandi idukura ahantu hagoye. Mureke mbabwire ntaho Imana itagukura. Nukuri pfa kubana nayo, pfa kumva uyemereye, ntaho itagukura. Haleluya. Yankuye ku bigori. Igihe mperuka ino, abari hano baranyibuka, nababwiye ahantu Imana yankuye. Imana yankuye ku bigori, ndiko ndose ibigori, irambwira ngo uzankorera. Wewe ntumeze nk'abantu ngo tubwire ibinyoma, kandi ndukora nk'abantu wicuza ibyo wavuze. Ukomeza isezerano kugeza ibi bihumbi, Mana ndumeze nk'abantu kandi ndukora nk'abo. Haleluya. Mu bihe nabanye n'Imana nibaza ko ari ukubana nayo gusa, ariko nza gusanga yarabise umugambi wayo, yarabise umugambi w'Imana. Urashobora kubana n'Imana ikabika umugambi, igihe cyagera ukavyisangamo, ataruhara wabigizemo, ataruswa wabigizemo, kandi ruswa ni mbi. Ataruswa wabigizemo, ataho wagiye ngo reka mbigenze gutya, ukavyisangamo. Yesu arakomeye. Mbana nayo kuva kuko nashatse muri 80 mu kwezi kwa 4,
ndabana n'umugabo imyaka 2 umugabo aragwa ariko ivyo bihe byose nkumva Imana iri kirambwira ngo ihangane ndi kumwe nawe nkagira ngo umwaka uraza urashira ibintu birahinduka imyaka 2 imyaka 10 imyaka 20 ibintu bikijagaraye bisa nabi ariko Imana ikambwira ngo ndi kumwe nawe ndagukunda. Haleluya. nta kindi kirengeye kuko Yesu agukunda. Nta kindi twagira amadolari twagira amazu nta kirengeye ko Yesu agukunda gusa. Ubwo ni ububiko bukomeye, iryo ni ibanga bikomeye. Dufite ibanga ryo mu mutima ngena n'abisi batamenya kuko umwuka w'Imana uba muri nje, iryo ni ryo banga ngendana. Haleluya. Yesu arambika numva nkunze Imana irankunda kandi sinari nzi no kuvuga, sinari nzi no kwicara mu gakundi k'abantu ngo novuga n'abantu kujya abagore baza babigira, ntavyo nagiraga ariko umutima wanje nkumva ukunda Imana kandi nkumva kunze gusenga nkavyumva kumva nkunze gusenga ni nafukama ahantu nkafukama nk'amasaha 2 nkagira ngo none ni nk'iminota 20 nkumva Yesu arampagije muri njewe. Ndabana nawe muri ivyo bihe bigoye, ntagira n'umwambaro wo kwambara, ntagira n'ikirato cyo kwambara, mbona ibihe bitameze neza. Uriya mwana n'umwana wanje wa 4. Wa 4 urabona ko nari umuntu. Haleluya. Niwagira ngo none niyo mfura yanje tugenda tuva mu bwiza twinjira mu bundi. Haleluya. Wakwemera ko mfise buzukuru 10? Abo bana nabavyaye mu bihe bigoye ariko Yesu arankomeza. Yesu arankomeza, arandinda. Sinaja mu busambanyi, sinaja kurondera ibigezweho, sinaza nkumva kambwira ngo gumaho nzagusangaho. Oh! Haleluya. Mureke tugumaho Yesu arazahadusanga. Ndahaguma yewe mu butayu nta muntu waguhana yabo. Ntimubizi se? Na bene wanyu ntibakuvugisha. Bafise amamodoka n'amazu menshi. Bumva ugeze kwiremba ati uwo ninde? Ni kanaka ni mu mureke. Ariko iyo biciyemo injira muranyihangane kuko mpa numva ibintu binyuzuyemo. Haleluya. Imana ibaho umugisha cyane. Nukuri ivyo bihe mbana nabo ndategereza nkabona umwaka urashize nkabona undi urashize. Umugabo ari yari umupagani kandi iyo umuntu ari umupagani nawe uri umukristo n'ubwami bubiri budahuye. Nkabona ndi buhuye, nkabona ndi bihuye, nkabona ndi bihura ariko ikamwira ngo mu buryo bw'urugo rwihanganire rukomeze, tegereza, ihangane, ubaha. Haleluya. Pastor, Imana izamfashe nzaze kwigisha abagore kandi ndabibemereye. Imana izanshoboza ndabibemereye, mfite icyo nababwira. Ikambwira ngo ubaha, tegereza, ihangane, nubwo bisa gutyo ihangane, bizakunda. Mutware nkamwubaha, nkamusengera nyumva, nkamufata amaboko ngavuga ngo aho Satani wamujanye uzamugarura. Igihe kigeze Yesu aramugarura. Imyaka 25 umwe ariyo uwundi ariyo ariko nkamwubaha n'umutware uruko. Izo ni inyigisho nzigisha igihe kizaza. Haleluya. Mbabwije ukuri Bibiliya iravuga ngo umugore yubaha umugabo we kandi ngo umugabo niwe mutwe w'urugo kuko Kristo nawe ngo yabaye umutwe w'itorero. None twabishira he? Nubwo ibihe byagenda gutyo twobishira he? Haleluya.
hanyuma ivyo bihe ndabitegereza abana babaho badaye biga ariko nkavuga ngo baziga. Yes, baziga igihe kizagera bazi. Sinarambiwe muri Yesu ntituzaturambirwa. Kandi nubona wararambiwe uzamenye ko hari aho wugururiye akaryango Satani, ariko iyo ubirimo neza ubihagazemo neza ntuzurambirwa. Uzutegereza nubwo bisa gutyo, uzutegereza. Hanyuma haleluya, Imana yarambwiye ngo ntukavuga ijambo ry'Imana utaravuga ubuhamya bwawe. Ubu rero ndiko ndasohoza icyo Imana yambwiye. Ntimwarimu bukeneye se bwo nabwo burakenewe. Haleluya. Hanyuma irambwira ngo nzabihindura, kareba imbere kareba inyuma, kavuga ndetse bizokunda bizocyahe nihe nkabura inzira. Ariko bene data ba Kristo nimureke tugumaho Yesu ari. Yesu azabihindura. Kandi mbabwije ukuri, imiryango nubwo yahaguruka, imiryango nubwo yohaguruka ikitabaza n'abandi, iyo uri mu butayu bwawe nta wo gucira inzira. Ariko iyi Mana twaje kubabwira ni Imana izica inzira, ibintu bigahinduka. Ibintu bigahinduka. Reka nerekereho abasore bari, ibintu bigahinduka, bija bihinduka. Mwa basore mwe ni ukuri bija bihinduka, ije bihindura, ikabihindura, ibintu bikagenda neza. Ukavuga ati se ni ukubera iki? Haleluya. Hanyuma ivyo bihe Imana ikambwira ngo bizahinduka, ngo kandi ngo uzotambagira mu mahanga. Uri ku bigori zatambagira amahanga, bizocyahe. Ese ninde uzombi iyo izova? Ntawocira Yesu inzira. No mu kiyaga yaciyemo inzira, ubwoko bw'Imana burajabuka. Sivyo se? Abanyesirayeli barajabuka ici inzira. Hanyuma ivyo bihe irangomeza, ivyo bihe ibana nanje, ivyo bihe impeza kunyugwa, ivyo bihe impeza kwihangana, kihanganiri. Nimba muhaye mubona iki gihirari ryarabaye umuntu agatangira kwirwanirira, ntirabihagararamwo neza. Ariko nubihagararamwo neza, kubwije ukuri n'amagana abiri azakunyura. Ugenda ugurerengarenga. Naragendaga ahantu urazi ku imvura yaguye, ahantu hose rengarenga zazihaba, nkagenda tobo dodo. Haleluya. Dodo. Urakoze cyane. Kagenda ntobora dodo, kagenda ntobora hirya no hino. Nkagenda ngateka urusafuriya ngaheza abana bakarya. Hanyuma nabona nazo izo rengarenga, izo dodo mumbabare, izo dodo zibuze, ngafata amazi nkayasengera abana bakamwa. None ntiwabona ingene baresha? Mbabwije ukuri turi abakristo. Nta mwana wanje, mfise abana 7, nta mwana wanje nareresheje amata. Ariko Imana ikampa amaberiberi, amashereka. Ikirundi cyaranyinjiye cyane. Noneho ngavuga se ko bavuga ngo irenga nuze isombe nizo zizana amashereka. Ese ko nabibona bibiza bigenda gute? Haleluya. Nukuri nuko niko vyagenze. Nkabona umwana arakuze, kibera mu kazu k'agashamburete nkanyugwa. Pasiteri we arahazi, twarabanye Burundi, baje bansanga I Burundi. Akazu k'agashamburete ngacisha, nkumva ndanyuzwe. Ariko uwo wari waranyuze numwe gusa ni Yesu wenyine. Ndamubatuye uwo mugabo, uwo mwami ahageze ni umwami, kandi akaguheza kwihagararaho utagira namba, kubera ari umwami. Murazi ko Yesu ari umwami. Iyo tumufite turabana, turabatanzi n'abahereza. Haleluya. Aho tugeze hose turabakomanda, kubera iki dufite umwami.
Ibyo bihe sinabibonaga, mbabwije ukuri. Sinabonaga uko ndi umukene. Numvaga mfise ubwami muri njewe. Haleluya. Numvaga muri njewe nta kinshi intege kuko mfise umwami ukomeye. Hanyuma hariho umunsi umwe yambwiye amasezerano, ndiko ndose ibigori birazigira neza, birazigira. Birashirira mama, birashirira. Birashirira. Irambwira ngo uzagenda amahanga. Uzagenda amahanga. Uzagenda amahanga he. Ngiye kugukoresha ibikomeye. Kandi ibi ugiye kubivaho. Ikintu cya mbere yakoze kugira ngo mbimenye neza, impeza umurwayi mu marana mayinga abiri, iramziga, imzigira ku isezerano kugira ngo bya bigori mbiveho. Ubundi ho naranze kubivaho. Hari igihe ibiba byararangiye kera kubera kutizera, tukaguma muri bya bindi tubona. Ariko Yesu yarabirangije kera. Hanyuma irambwira ngo ikimenyamenye ngo nuko ngo hagiye kuza umuntu ngo agiye kuza gukura muri kako kazu k'agashamburete. Uwo muntu araza arambwira ngo Dina, ngo Imana yambwiye ngo uve muri ako gashamburete, ngo ngiye kukurihira amezi 6. Ngo kugira ngo uzubone aho wakirira abantu. Ingura muri ako kazu k'agashamburete, inshira mu mashambura 2. Nanone ntivyagumyaho. Ingura muri ayo mashambura 2, inshira mu mashambura 4. Ngo igera muri iyo nzu y'amashambura 4, uhereye ku ntebe ukageza ku gita ibintu byose. Yesu akuraho byose. Aravuga ngo byose mbikuyeho. Byose mbikuyeho. Amen. Iyo yaje azabikuraho byose. Uyu mwami ndamubatuye. Iyo yaje azabikuraho byose. Bya bindi byari bikuremereye azabikuraho byose. Haleluya. Irambwira ngo abana bawe bagiye kwiga, ngo bazigishwa n'amahanga. Yesu anyigishiriza abantu. Bamwe bahereje mu Buhinde. Yesu arakomeye. Ubuzima bwawe n'ubugumamwo neza mu Mana, Yesu azabihindura. Yesu azabikomeza. Haleluya. Mureke mbabwire ikiza gituma Imana itabana natwe cyane nuko tuza kurondera ubu buzima. Ntituze kurondera ubuzima bw'ejo hazaza. Ariko niturondera ubuzima bw'ejo hazaza. Yesu yaravuze ngo turondere ubwami bw'Imana, ngo no kugororoka, ngo bisigaye n'inyongera. Ubutunzi n'inyongera. N'ubwacu turabufite. Haleluya. Haleluya. Hanyuma imaze kungura kuri ivyo bigori, yewe iranyambika. None se ntimubona mberewe? Iranyambika. Ndavuga ngo data na mama nubwo boza bangirira gutya ntibyoshoboka. Ikintu cya mbere yanyambise umunezero. Buriya umunezero n'umwambaro uruta iyi myambaro twambaye. Uzuguha kashe buri munsi. Kashe ya buri munsi y'unezerwa. Pawulo yaravuze ngo tunezererwe mu mwami, ngo no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Haleluya. Iyo rero tunezerewe mu mwami, tukanezererwa muri we, byose genda biduha. Ivyo dushaka byose turabibona. Byose tugenda tubibona. Yampaye umunezero. Hanyuma ikigira kabiri iraziranyambika. Bya bindi byose hahandi hose, bya bindi navuga ngo ese mwami naje nobona ihuzu yo kwambara, mwabantu b'Imana mwe, kugira ngo mbone ihuzu yo kwambara. Yesu mwami w'abami. Ntabwo namaze imyaka 20 ntagirira ibaye ryo hejuru. Aba mama bobo barabizi. Ngakenyera gusa, ngakenyera agatenge kamwe ngashira kwa gashati, hanyuma akandi nkazakagurira agashati, ngasenga ngaha Imana icubahiro kandi nkanezerwa. Umurwayi yaza nkamusengera nkabona arakiza. Ntagirira ibaye. Ariko ivyo byose nta na kimwe nari nishingikirije ku mwami wanje. Wenyine gusa.
hanyuma arambwira ngo ivyo nubusa ngo abana bawe baziga. Imana mbona impaye amashuri y'abana, abana bariga, abana baratangira baja mu makaminuza. Ndavuga ngo ariko Mana ibi wingejejeho, erega iwawe ntihazaba kure. Igihe cyose biza ari ivyavuba, kandi ubibonesha amaso ari ivyakera. Reka ngubwire ngo nibishika bizaza ari ivyavuba. Ubivuge ngo se Mwami wabikoze ryari? Haleluya. Wabikoze ryari? Wa mukobwa uzavuga ati se njewe kugira ngo iyi myaka 40 ngejeje bizoshoboka ko ari ivyavuba nkaba mbonye urugo? Ni ivyavuba, iyo bishitse biza biba vyavuba. Iyo bishitse bibi vyavuba. Ako kantu nako mugasigarane. Bibi vyavuba. Biza bibi vyavuba. Umusore ugasanga abaye ahantu akaja mu nzu akayivamo kutagira akazi, akavuga ati nzoshaka ryari. Ariko iyo bishitse biza bibi vyavuba. Ukabona abana barakuzengurutse ukavuga ati ese ibi vyaje ryari? Ni ivyavuba. Imbaraga za Yesu. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Hanyuma irambwira ngo zakujana amahanga. Kintu cya mbere yakoze yanjanye muri Israeli. Nawe warahageze n'undi yarahageze, ariko igitangaza uwavuye ku bigori iramushorera imujana muri Israeli. Haleluya. Icya kabiri iranshorera injana muri Amerika. Wa wundi wari ku bigori ngeze ku kibuga cya Atlanta bigeze Imana si umuntu ngo ibeshe, izikomeza isezerano ryayo kugeza ibi bihumbi. Mana nukuri navaga ku bigori. Urabizi ko iyo wakoze hari inzozi ziza nk'imiruho utazi ko zitwa, ariko nkabona turi kumwe n'abazungu, ariko naje ni imiruho y'umuriro w'ibigori. Ariko nukuri naje kubimenya. Reka biriyo uzurota ukagira ngo ni imiruho, bizashika, bizasohoza, uzabibona, niko bizagenda. Hanyuma ariko vyiza atari bibi, hari biza nyine ari bibi mu miruho, ariko ikintu cyose Imana yakongoreye kizashika, Imana izagisohoza. Haleluya. Hanyuma Imana irambwira ngo sivyo byonyine, ngo nzakuzengurutsa, nzakujana hirya no hino, ngo uzankorera hirya no hino, ngo buki nkuri Burundi, intuma kuri Goma ntazi umuntu numwe. Imana ihakora imirimo n'ibitangaza. Nahasize mpakinguye amashengero 7. Irambwira ngo naha haguruka ugende Bugande, hariho ibindi bitangaza ntegereje, haguruka ugende. Imana injana Bugande ntahazi, none ubu nyene tumaze kwakingura amatorero 2. Yesu ndumuvuga butumwa ugenda ukingura hirya no hino. Haleluya. Haleluya. Imana icyo yakubwiye kizasoza, kandi nkubwire nta Imana itoshika. Nubwo byoba bisa gute, Imana izahashika. Vya bindi bikomeye izabishikamo, kandi bitunganye, kandi bigende neza. Wewe gusa gumaho Yesu ari. Haleluya. Gumaho Yesu ari. Yesu azakora ibikomeye. Haleluya. Imana yo mu ijuru irambwira ngo abo bana bakuriye mu bibazo ngo nzobagirira neza, ngo bazagenda hirya no hino. Bamwe bari muri Amerika, abandi bariko baragenda. Ndakubwije ukuri, utekereza abana wareze mu bihe ubona badahaye biga, ariko ukabona bukeye ugihari ukibonesha amaso yawe, ukabona umwana ahejeje kaminuza, ukabona umwana yinjiye ibintu bikomesha. Haleluya. Hanyuma biraho Imana irambwira ngo umutware wawe arakijijwe, arakizwa. Yesu aramukiza, Yesu aramuhindura. Turabana nawe, twabanye nawe imyaka 7. Imana iramuhingura, Imana iramutunganya, Imana iramweza, agenda ari umukozi w'Imana. Yagiye ari umukozi w'Imana. Nukuri nta nubwo ntukavuga ngo uriya mugore n'umupfakazi, njewe ntabwo yarimutse nzamusanga. Ntabwo n'umupfakazi namba,
nza numva ko yimutse kwa kundi umuntu uza wimuka avuga ngo nzomubona umunsi umwe nanje niko byamereye. Haleluya, haleluya. Nza numva ntiyamiruho y'umupfakazi bwawe yamaganya ntayongira haba ngo numve ngo kanaka arandiye kanaka yarandenganije. Numva umwami wanje wamujanye kandi akamujana imbuto yeze. Nza numva byarakwiriye, nza numva byarakwiriye. Ubu nditeguye, ubu ndiko ndaharana, ubu ndiko ndakomeza kugira ngo nzamusange mu bwami bw'ijuru. Ubu ahubwo niho mpaye mparana kugira ngo nzamusange. Yewe umuntu akagenda akagusiga akamara iyo myaka mwisi, akagenda ingeso zose zo mwisi akazibamo utegereje, ukabona Imana iramukugaruriye, ukabona yeza imbuto, ukabona arahindutse, ukabona mukoranye umurimo w'Imana, ukabona muri ko muraga imigambi myiza, ukabona muri ko murasangira ibyiza byo mu bumana. Bwaca Imana ikavuga ngo ndamuhamagaye. Haleluya. Yesu arakomeye. Nyura mu misozi, nyura mu mataba, aho se niko harusha umutima. Ndasaba Uwiteka kugira ngo amfashe, Uwiteka nawe ndatinda kunyumva. Haleluya, haleluya. Yarangirije hariya muri Seyashika niho yimukiye, aragenda nk'umukozi w'Imana. Ndavuga ngo Mana ndagushimiye, ndagushimiye. Kandi yagiye kuwa mbere, kuwa Mungu niho yambwiye ngo, niho numvise ijwi rimbwira ngo agiye gutaha, ngo agiye gutaha. Ngo ese urabyiteguriye? Numva umutima wanje kuko nari mbifite, numva umutima wanje urambwira ngo Mwami nubishoboza ndabyitegura. Numva umutima wanje urakomeye, numva umutima wanje wumva uko agiye kwimuka. Yesu yamujanye ari umugeni, nanje ndategereje ngo nzagende ndi umugeni. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Rero ubuhamya bwanje nubwo ariko ni buto cyane, ni birebire. Tuzabirambura igihe tuzaza kureba abamama, tubashe kubana n'abamama. Imana ibaha umugisha cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana mwanya muto. Turi kumwe na Bishop nawe araza kwigisha, ariko numvise maze kumenya ko nzaza kwigisha hano, numvise Imana imbwira ijambo rivuga ngo guhindurirwa izina. Guhindurirwa izina, guhindurirwa izina. Ndababwiye abantu baterana kuwa gatatu, nukuri tutaraja mwisije y'ijambo. Jewe numvise ngo kuwa gatatu abantu bagiye gukomeza iki gicaniro, Imana izabakorera imirimo n'ibitangaza. Nabyumvise numva hariho izindi mbaraga abantu bo kuwa gatatu. Abantu bazaza baza guteranira amateraniro yo kuwa Mungu bazifuza abantu bo kuwa gatatu, bazabifuza, kandi Imana izabakorera imirimo n'ibitangaza. Reka dusome hano mu Itanguriro igice cya 17 ku murongo, uhereye ku murongo wa mbere turasoma tugeze ku murongo wa 6 gusa. Hagire udufasha gusoma Kinyarwanda. Ego. Ndiyo. Aburahamu amaze imyaka 90 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ni njyewe Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose,
nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe, nzakugwiza cyane. Aburahamu arubama, Imana iramubwira iti, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi, kandi ntuzitwa ukundi Aburamu, ahubwo nkwise Aburahamu, kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi, kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga agukomoka n'abami bazagukomokaho, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe rizakurikiraho, rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho, kugira ngo nkubere Imana, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Kandi amen. Nimwakire ijambo ry'Imana. Iri jambo naryumvise ndarisengera, numva ko rikwiriye uyu munsi wo kuwa gatatu, kubateranye kuwa gatatu. Imana ihindura izina. Turavuga ibintu indwi biza bituma izina rikomera, biza bituma izina ry'umuntu rikomera, cyangwa se izina Imana iguhaye rikomera. Aburahamu murabizi neza ko Imana yamukuye mu miryango y'iwabo muri Yuda y'Abakaludayi. Kiriya gice cya 12 Imana ihamagara Aburahamu, iramubwira ngo Aburahamu, va mu gihugu cyanyu no mu miryango yanyu, ngo no mu nzu ya so, uhaguruke uje mu gihugu nzakwereka. Iramuhagurutsa. Haleluya. Iramuhagurutsa. Hari ijwi riza riduhagurutsa rikadukura muri buriya bucakara, rikadukura hariya hantu, kugira ngo rizatuyobore, ridugezaho duhindurirwe izina. Aburahamu Imana iramuhagurutsa, aragenda kuko Imana yabivuze. Hanyuma ngo amaze gukomeza urugendo, Imana ikomeza kujana nawe, ariko izina rya Aburahamu ryari tarahinduka. Yari akiriye Aburahamu, yari akiriye Aburahamu, ataraba Aburahamu. Ngo arakomeza urugendo, rukomeza kuba rurerure. Haleluya. Aho yageraga hose ngo Imana yamubwiraga isezerano, ariko nanone izina ryari ritarahinduka. Hanyuma iki gice dusomye niho nashatse gutangira ko kumenya izina, cyangwa se gukomezwa izina Imana yaguhaye. Imana ngo ibwira Aburahamu, ndi Imana ishobora byose. Iramwemeza ko ari Imana ishobora byose. Iyo wamenye ko ari Imana ishobora byose, ukamenya ko ari Imana ishobora byose, nimwumve icyo kintu, Imana ishobora byose, hatabuze n'ikintu na kimwe. Imana izija igahindura kuko nishoboye byose. Iramubwira ngo Aburahamu ni Imana ishobora byose. Cyo ni kimwe yabanje kubwira Aburahamu kugira ngo azabashe kumva iryo zina, azabashe kumenya iryo zina, azabashe kumenya izina azamwita. Amen. Haleluya. Bariya bana tuvyara, iyo umwise izina umugabo akamwita izina nawe ukamwita izina, muri aka kanya barabimenya? Ntibabimenya. Ariko iyo amaze kumva, aramenya ngo data na mama banyisira izina. Urugendo Imana yajanye na Aburahamu ntiyari bwamenye izina Imana izarihindura.
turi kumwe. Harakomezanya urugendo, ariko iramubwira ngo ndi Imana ishobora byose, ngo niwagendera imbere yanje. Ngiki ikintu cya mbere kiza gikomeza izina, kugendera imbere y'Imana. Ngiki ikintu cya mbere, iyo ugendeye imbere y'Imana, ukaba imbere y'Imana, ni ikintu kiza kigufasha gukomeza izina. Haleluya. Kugendera imbere y'Imana si icyo cyonyine, yaravuze ngo nugendera imbere y'Imana utunganye, ngubwo ubuzima bw'umukristo uzahindurirwa izina, akaryumva akarimenya akarikoreramo. Iyo dutungana imbere y'Imana, ugatungana, ukaba mu buzima bwo kwezwa, kubwije ukuri ni ikintu kiza, ni inkingi izishigikira izina kwezwa. Ngiki kintu cya mbere gikomeza izina ry'umukristo, kwezwa, mu buzima bwo kwezwa. Kezwa, ukirinda icyaha n'igisa n'icyaha, izina ryawe riza rikomera. Haba nubwo waba uri muto muto utari munini, nubwo waba urya ikirayi kimwe ku munsi, nubwo utagira raso ya buri munsi, ariko haleluya, iyo uhagaze gusa mu buzima bwo kwezwa, izina ryawe riza rikomera. Izina ryawe riza rikomera. Bakamubwira abandi, urazi kanaka muri iriya torero n'umuntu ukomeye, nta rindi banga, ni ibanga yahagazemo ryo kwezwa. Haleluya. Mukristo, muririmbyi, nushaka gukomera, ba mu buzima bwo kwezwa. Kwitandukanya n'igisa n'icyaha, kwitandukanya n'ikindi icyo ari cyo cyose, kwitandukanya n'ibitugora muri uru rugendo. Uzuba izina rikomeye, uzuhagararana na Kristo, nta bikunyeganyeza biza. Kuko yaguhamagaye ari yera, nawe ugomba kuba uwera mu ngeso zawe. Haleluya. Irindi jambo rya kabiri, twavuze ibintu birindwi biza bituma umuntu abasha gukomera mu izina. Irindi jambo rya kabiri, haleluya, nuko uhagarara mu ijambo ry'Imana yavuze, cy'Imana yavuganye nawe mu byanditswe by'Imana, ugahagarana ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo ryo kwezwa. Ijambo ry'Imana riratubwira hariya muri Yeremiya igice cya 15 ku murongo wa 16, aravuga ngo amagambo yawe yarabonetse, ngo ndayarya, ngo ambere ibyishimo n'umunezero, kuko nitirirwa izina rye. Amagambo, ijambo ry'Imana. Nimba mubona abantu benshi izina ritakara, nuko nta jambo. Ijambo rirakomeza. Hari aho Yeremiya yaravuze ngo iryo jambo, haleluya, ijambo ry'Imana, ni nako Dawidi yavuze ngo iryo jambo, haleluya, ngo naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo noye kugushumuraho. Ijambo ry'Imana rikaza, ukarihagararaho, kandi ugasanga urigize ikintu gikomeye, kurumva muri wewe gusa. Hariho umunsi umwe nagize ibibazo, numva ngize ibibazo, ndavuga ngo se ninde no bibwira ibi bintu, kumva mbona no bidafite aho biva naho bija, bizogenda gute? Ariko numva ijambo ry'Imana rirambwiye hariya muri Yobo igice cya 16 ku murongo wa 11, aravuga ngo uzibagira umubabaro wawe, ngo uzawibuka nk'amazi atembye, ngo ubugingo bwawe ngo buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu, ngo nubwo byoba bigukikije uzaruhuka ye kugira ibigutera ubwoba. Ndarikomeza. Iryo jambo rya mbere igitangaza, iryo jambo ryatumye ntanyeganyega. Ijambo riza rituma tutayoba inzira ngo izina ryacu ritakare. Ijambo, iyo wizeye ijambo, iyo uhagaze mu ijambo, riza rituma izina ryawe rikomera. Yesu ashimwe cyane.
riza rituma izina ryawe rikomera, riza rituma mu maso buri ijambo riza rikomeza agahanga kagashira, nubwo bagutera amacumu, nubwo bagutuka, nubwo bagira, ijambo riza rikagukomeza ugakomera, ugahagarara, ntiyagira ibikunyeganyeza, bigatuma izina ryawe rihagarara, rigakomera, rigatsinda. Turi kumwe? Ijambo, yeme ndabatuye ijambo, njewe ryambereye igisubizo mu bugingo bwanje. Haleluya. Haba nubwo abahanuzi bakubwira utizeye ijambo, ibyo ntibizoshika, ariko iri jambo, haleluya, iri jambo iyo riri mu mutima wawe rirakurinda gucumura. Rya jambo twababwiye, inzira yo kwezwa ya mbere, rituma ubasha guhagarara mu bwizigirwa bw'Imana, mu busugi bw'Imana, ugahagarana na Kristo kubera iryo jambo. Kandi kubera iryo jambo ntiwasuzugurika, ntibyoshoboka, ntibyoba. Murabizi, ntiwasuzugurika, ntawo gusuzugura, mbabwije ukuri, ntiwasuzugurika. Haleluya. Haba nubwo utoza ubona amafaranga yo kuja muri salo ngo uhinduranye, haba nubwo utobona ihuzu ngo uhinduranye, ntiriza ari gusuzuguza, uzukomera gusa. Muririmbyi yaravuze ngo nubwo ndi umwana muto nzi gusenga Imana, ntabwo nzagira ubwoba, ngo nzafashwa no gusenga. Iyo rero uhagaze mu ijambo, abantu baza bagutinya, uri umuntu urakanda gusa, ntibagutinyira amashuri ufite, ntibaza bagutinyira amafaranga ufite, ariko bagutinya iki kurimo. Baza bagutinya ijambo ry'Imana rikurimo, baza bagutinya ijambo ry'Imana. Haleluya. Baza batinya ijambo ry'Imana riri muri wewe, bakavuga ngo uriya musore, uriya mumama afise ijambo. Yesu ni ijambo, turi ijambo, kandi nguwo jambo yahoranye n'Imana. Twizeye ijambo, niryo riza rituma izina rikomera, rigakomera. Haleluya. Niryo riza rituma uhagarara ugakomera. Naho niho Yeremiya yavuze ngo nararibise mu mutima, ngo iryo jambo rimaze kuboneka ngo ndarirya, ngo rimbere ibyishimo n'umunezero, kuko nitirirwa izina rye. Ryambereye ibyishimo n'umunezero. Haleluya. Ryambereye ibyishimo n'umunezero, kuko nitirirwa izina ry'Imana. Hari igihe by'ibibazo biza kubera ijambo, tukanezerwa, ukanezerwa ntacyo ushingiyeho. No muhira naragendaga nkirirwa mu mafungo, nashika muhira nkabura n'icyo mfungura, nkavuga siniriwe imbere yawe Mana, ikambwira ngo byose bizarangira, ngo uzogira nawe ufungura igihe cy'amafungo, uzoza ufungura, urye nawe ibyo ushaka kurya. Yesu yarabikoze kubera ijambo. Yesu ashimwe cyane. Kindi kiza gikomeza izina no kuba mu mbaraga zo gusenga. Kuba mu mbaraga zo gusenga, ukaba mu mbaraga zo gusenga. Daniyeli, izina ryarakomeye, rirakomera. Amama muhagurukiye Daniyeli bavuga ngo kandi ari umunyagano, ari i Babuloni, ariko umusore uri mu buhungiro, izina rirakomera. Bibiliya iratubwira ngo Daniyeli ngo amaze kumva umukono, amaze kumva ko hari icyo bavuze, Daniyeli baye bamushakisha ngo ayugurure idirisha ry'i Yerusalemu. Nimureke twugurure amadirisha yacu Yerusalemu, izina ryacu rizakomera. Daniyeli ngo arugurure idirisha Yerusalemu, ngo agapfukama ku munsi gatatu yinginga Imana. Amaze uriya mwana w'umusore, izina rirakomera. Izina rimusanga no mu nda y'iki, urwobo rw'intare, urwobo hariya mu rwobo rw'itare. Iryo zina rirakomera, ribuza umwami amahoro, riramusanga hariya mu rwobo rw'intare. Iyo twuguriye amadirisha yacu akarora ku Mana, izina riza rikomera. Abakomeye bakaduhagurukira, bakavuga ngo uyu muntu ararengana, nimumukure hariya, kubera imbaraga zo gusenga. Mbatojeje gusenga mw'abasore mwe,
nimusenga muzagira izina rikomeye. Izina ry'umwami Yesu niryo nkingi ikomeye yangobotoye mu buja nonse umwidegezo pe. Izina ryiza pe zituma umukristo aca, umukristo agahagararana ikirwanisho gikomeye akabasha kunesha isi n'umwanzi. Haleluya. Gusenga ni ukuri, ubigira umwuga, ubigira ubuzima, izina rizahinduka. Izina rizahinduka. Izina rizahinduka. Namaze imyaka 3 mpaye nsenga, ndasiba n'umunsi n'umwe ngo iyo myaka 3 naho Imana yambwiye ngo haguruka uje mu murimo waje. Ndakuyoboye ja mu murimo waje. Iyo dusenga tuzadukira ngo iri barabara uriho ku Gicumi nta mwanzi uzaritumbera kuko wampamagaye. Naratangaye. Yes, abantu bazaga guhungiriwa aho narindi bakahunga, nkababwira ngo nanje uwo nizeye ni Yesu. Nukuri mbabwije ukuri, abantu bakaza bakavuga ngo mukozi w'Imana dusengere, ngo turumva dufise ubwoba, turumva bigoye. Ndababwira ngo Imana mfite turi kumwe nayo, namwe irakomeza ibane namwe. Iryo zina niryo duhungiramo, ikatubera burende, tugahagarara izina rikamenyekana. Yesu ashimwe cyane. Izina, gusenga bituma izina ryawe rikomera, rigahagarara, abantu bakavuga ngo koko uyu muntu yuzuye Imana, uyu muntu n'umukozi w'Imana. Gusenga ni intwari ikomeye ibasha gufasha izina ryawe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Icyakane ni ukwizera. Kwizera ni ikintu nza mbona nkabona Bibiliya iratubwira ngo utizera ntashobora kunezeza Imana. Haleluya. Ntashobora kunezeza Imana. Ngo ariko ngo uwizera agomba kwizera yuko Imana iriho kandi ijigororera abayizeye. Imana iyo wayizeye ije kugororera, izizika kugororera, izigenda igororera abayizeye. Kwizera bituma izina ryawe ridahungabana, ituma izina ryawe rihagarara, ituma izina ryawe risubizwamo imbaraga. Kwizera niko kuzotuma tubona ijuru. Kwizera niko kuzotuma tubona umwami Imana. Yesu ashimwe cyane. Icya gatanu ni mu gihe tubasha kwihangana ibitugerageza, ntuhemuke, ntugende wirwanirira. Iyo wihangana, Bibiliya iratubwira ngo kwihangana gutera kunesha. Uzugenda unesha gusa, bakavuga ngo koko uriya muntu agenda yihangana, uriya muntu arihangana. Kwihangana ni ikintu kiza gituma izina ryawe rikomera, ituma izina ryawe, haleluya, riza rituma izina ryawe Imana irihagarara ikavuga ngo koko ndareba uriya muntu wanje yarihanganye kandi yihangane biriya byose nanje nzamugirira neza. Izina rigakomera, ukaza ugenda ushika ku masezerano Imana yagusezeranije. Yesu ashimwe cyane. Icya gatandatu, mu gihe uhagaze mu mbaraga z'urukundo, abantu barakurangira bakavuga ngo uyu muntu yuzuye urukundo. Urukundo ni ikintu kiza gifasha umukristo izina ryawe rigakomera. Urukundo rutarimo uburyarya. Bibiliya iratubwira ngo nubwo twavuga ku ndimi z'abantu n'iz'abamarayika ngo ariko tudafise urukundo byose n'ubusa. Urukundo ni ikintu kiza gituma izina ryawe rikomera. Haleluya. Iramubwira ngo nzongeza izina ryawe mu mahanga, uzaba sekuruza w'amahanga. Haleluya. Ngo kandi ngo ntabwo ukiri Aburahamu, ngo ntabwo ukiri Aburahamu, ngo uri Aburahamu kuko nongeye kandi izina ryawe. Yesu ashimwe cyane. Cya gatandatu ni urukundo. Ikindwi, haleluya, ni mu gihe Yesu ashimwe cyane wumviye Imana ibyo Imana igutegeka. Uriya kumvira ni ikintu gikomeye cyane. Nimba Imana ikubwiye ngo senga, nimba Imana ikubwiye ngo tanga ikigira 10 gitange, nimba Imana ikubwiye ngo fasha kanaka aragowe mu itorero, ni ukuri bikore, amaze uzabona izina ryawe ryongerekana. Imana iduhe umugisha kandi tugirire neza. Amen.
dukomere ijambo ry'Imana amashyi menshi.